Sonata, apo to kiti agsal-sal itang manarimaan, awan ini patan na derecho lota. Dahil away man, di kinalain mo agparparbo. Ta di lang kalman nga intanagang amo. Dagos umete nga imbagata ayak mo. Idinto tajak pa'y unay, amoy kakatatao. Di ka man manag sa iyo, manursulisog o ading ko. Tamakarik na agkadagita buladas mo. Tatay-tay ko lang asyak tipit-pitik ta pusong. No'y di lang kalman nakita ka at dakaakbay mo. Dakay abapai fuera de los buenos. Agayat kayo inangaw, inulbud. Tay pagsasao, ako rin di kurumbog. Pangay ayo, pangararcho, ngem pasig na ulbud. Dakay abapai, nahilig kay di paspasa. Paghang ang awan niyo, tinagan ni ayat. Ayatek niyo lata, ag mamadi, ag mamaya. Kastay banliit no wata apanada bet sulit ba. Di babae ket agray rayo pailang. Nagagat na isen ket natnon taknen. Ngem no makakita da di lalaki anak bungga. Insaot insarita nga isuksukat na ka. Dakay abapai fuera de los buenos. Agayat kayo inangaw, inulbud. Tay pagsasao, ako rin di kurumbog. Pangay ayaw, pangararcho, ngem pasig na ulbud. Dakay abapai fuera de los buenos. Agayat kayo inangaw, inulbud. Tay pagsasao, ako rin di kurumbog. Pangay ayaw, pangararcho, ngem pasig na ulbud. Pangayayo pangararcho, ngem pasig na ulbod. Naatsanan. Ayan. Ngarud, Derecho Sonata sa tanto pumasa tigritings. Iti tiyempo tigaan, ken rabi analin na intantu adwa akas natarnaw agkanta igit jay baybay. Iti nalaos nagagar ko nutong te kastoy a tiyempo agtugaw kanto ito'y takiyak ko jay baybay ket matmatanto. Sadyay ayan aragsak, sadyay awan tirigat, sadyay makalingay, jay baybay ket nalingat. Amo may nga nalungkot dapat iba nagkansyon dito eh. Dahil medyo makasangsangit ka. Kasano?
ay ke padasen ta aji hanta agtag-tagari nga tuwa agtin nalikod ta sa ta reinaan nga nakalunglungkot ta kasi kung atis na kumana pukawang ka iti 5,000 siya kaya concentrate ta Wala. reinaan ta Wala. kasi kung maatay naipadugmam ni Kuya Melvin kasi Ay. nalungkot ta Sadya'y aniyang maragsak, sadya'y awan tirigat, sadya'y makalingligay, jay baybay ket naligat. Ket tantu ikan kanta, di nalaos ngayan ayat na danggayan tentu akas gitara jay awen tidak lumabumaba sadya'y aniyang araksak sadya'y awan tirigan sadya'y makalingay jay baybay ket nalinag jay baybay ket nalinag agtultuling arti programa kaaruba ket ni John Mark para kadagiti pangablaaw ken kiddaw balaw Okay, naimbangal daw kanya yung manong JM. Kastamit ating kono, sino ka man? manong kuna na kanya siguro talagang Kan Uncle Jun, kuna na kanya man eh. nagmaya ma Siyak ni Brian. Brian Kapkablawak man ni mamang ko nga. Kapos na naglabangan ni inang ko nga ni Gemma Fondo. ayan Request ko man Jaya. Lana. Thank you. Kata kayo matapong anak, noglablaba mo na kita naganak yu, ay kat agbomba kayo kumawa. Wan, lagi ni Wawawe. Ang ada tita kayo, igit nga, agte-text kayo, di man lang matulungan na kita naganak yu. Tapos itilablabaan, dapat kita kita uniforme yung nag-eskwela, di ba? Okay na. Nagmayad ko mga kitaan na po nagiti ubing kat amuna ti makimaymay sa ti ubra ti unig ti balay. Kasi kung makini dyan, Mark, ano ti ubra mo ti balay, yo, balaw. Ginaw. Kan? Maturog. Turog lang Madi. Huwag walisa muna ko ay di unog tilugan mau aja lang ti waro Madi, di unog balay may, di salas, kasyay. Sikangay. Siya ka talagang handak nga maasahan di balay. Amo mo siyempre. Tatanga. Head of the family para ibabaon ka dagiti anak ka dagiti asawa. Okay nga, matin sa akong baliktad sa. Padasam tumot tagbaling padre di familia ta sikan tumot ti apoy timtimplaan na kan tumot ti kape ba. Mabay na lang no kasyay. Ay ka na siya matagbilpirok para kanya da. Itit ko maaming ang kasabulan dagiti anak ko no kunati anak ko papalair ikatang anak ti lair tatan drum stick agad ay pagpatit ko iti drums kunati dagiti anak ko di kalman o nya ngay nagtaraya di kawayan. Kamom na pasamak. Awam mo magatang di dyan. Nagsubliak sa Santiago. Golden Hour. Nagkatanga. Para barutan sinilas mo nga nakangingina. Apo, ay, Diyos ko, ang kumong basol, niregalo na ni bakak ko. Siyempre, kaapit mi, naisambot mi ko naman. Nagtutudo nga, nagbanggal. Imbag na naipariper, may idea Friday. Ako rin masika. Hoy, nagsabay tayo, pero muna na ako, J. Rikyo. Nangikam rin naglakon ti Rico. Hinted ko na kini treasurer may. Aya, ang pagpaisik. Ating ko. Kaya kupi mo ngayon ba? Oy, awa na nahilig kasya. Okay, pumasa ka nga ron. Kaya kita pangablaa. Hi po, DJ. Pakibati nga po itong mga kasama ko dito sa Poultry na si Napuraw, Tungkog, Apo. at si Amboy. Pati na rin po yung boss namin na si Boss Philip. It's me, Justin. Request ko nga po yung Tokman. Nga pinalkang. Okay. We've got manong nga. May kamanong nga Tokmom. Dito nga pinalkangan. Over. Dua.
Manong June, lain bangal daw yo. Oray medyo maditi panahon, met latatadta kayo manan. Amang kegan mi. Thank you very much. Heartwarming apo da kita nga mensahe yo kada kami isong orod nga oray iti pimusay ti tatang no dahil tiket ay naagkantata nga mabali nga saan. Ay, takay kay nani tatay ko. Iti programa mi apo. Ado ti sumubsubaybay. Agasa mi tapaling kita Santiago, itaglala ko karneta. Kumesita ka nung gana taglala ko tira-radyo tapos prutas, apo, dagiti tricycle drivers, dumdum dati adda kami mana. Apo, nagmayaman. Di nga airport. Iti kalman, di ba itulot mi dito kay Antem. Ni Mary Jane de la Cruz at subli ko Malaysia. Sumangpog kami DJ, unfortunately canceled the flight. Wala ka dabagyo garot. Dabagyo ka ini. Agmirin tatay mampay ko namin di unig ti airport mismo. Apag tugo mi DJ na, kung natin may isang lalaki. Adda kami manon. Kuna na. Kasta nga. Kasta. Marik na kunit kinalatak iti programa takan kinalatak. Sopay. Talaga mga adu iti pagayam tangaro di tuloy mo ulit ti bumasa. May basa ta istorya. Lain paggal daw yung manong June ken JM. Pakita ko rin man jay sirok ti pandaling. Thank you. Dingdang gamit to'y Kamaraw Cordon. Good afternoon kada kayo kan. Good afternoon mat kini Kuya Santi and Ate Linda Singalawa ito Bugalyon proper Ramon Isabela akanayon da kanungan naka-tune in iti 97.7 Sweet Radio. Thank you very much Kuya Santi and Ate Linda. Umisum kayo lata ayan. At dalang basik nga maitit mi nga pagkikat ti stress dakkel nga ba na gan kada kami dayta. Ay sikapay bumasa balong. Okay. Naimbag nga daw yung manong June ken JM ipatuturi man di arapa para kada gajaya agkap-kape nga padak. Thanks manong, it's me Rina S of Cabulay, Santiago City. Saka anang nga road di kaya nasa undeji S. Rina S. Sige man. Rina S. Sexy. Malen. Kasano no lalaki dayta. S. S. Anang arnaga na Reno. Reno. No kasmarigan ta lalaki. Reno. Sarantukong. Joke lang. Alaka sa daan tatamdaman ito magawit ta. Lako na ni Rino Sadot. Rino Sadot. Ni Kuya Melvin. Next time. Bati, basta Rina S. Kuna na. Isong ano, no datuma apo, isurat yung te apelyedo me. Tanawan apelyedo na. Dagito yung nagnagan dito, kami di sa baling apelyedo. Naibagal daw yung manong June. Pag naglaoy mo man, amin nga taga Villamar so Cordon. Pakita ko mo man, Jay. Ano? Patikokar. Mamanjay count on you. Apo, ito no, third part apo iti programa da kita English ka naglalaukan nga dialect kan lengguahe. Kuya June, pa-request man iti Imagine sang by John Lennon kuna ni Mark Ribonal. May samo da ito'y apo, request English nga dagusan, apo. Anyway, thank you very much apo kada kiti 15. Thank you very much. Okay, Ilocano. Thank you very much. Thank you very much. Kaya mo Bisaya man dong, gusto mo Bisaya man. Okay, daghuman salamat sa mga nakikinig sa amon man diha sa abroad, yung mga nandyan o na 15 sila nakikinig man si Ninya Gil, antalan si Ate Marieta, Ellen Rosendo, si Mark Tribunal, si Mean, si Darlingkan, si po Diyos ko nagmetek Bisaya nito. Inchik. Ay, si Kati Inchik balong. Sika. Hapon. Hapon. Rakuyuma, naladur, nga pinagtuturo. Bati mo, amuti hapon. Sika. Chinese. Nakoya, makanalok nga pinagtodo. Kanya yung manong ko. Pakikantaman, jay ipoon ko nga eroge. Maya. Aratoya gaya karapsa ni mamang ko. Thanks manong ko. Chakni Florendo Lanosa Cadornio Rampurok Sais Rosario Santiago City. Taka Santiago de tangaro de ya. Karo ipukaw. Dede request tayo nga. Dede request na. Abo nagragsak kami. Agiti nagrequest na pa. Nasyakot mapagasatan, may kantakem, inak aywanan. Awes ngayon kain papulot, kityak tubulos, amultan. Amin tungay nakmasabat, uway sa iro, inak iseman. Nasyakot mapagasatan. Nasyakot ang kapitan, kapyakental na kang ronaan. Amin to abutaan, pindaek apag pandangguan. Amin to adaldalan, madalusan, masilawan. Nasyakot ang kapitan. No wag kagawad at iili, jak tuwag lemeng, no ta sa nga ili.
Nuwatan tuwag ka sa pulan si dadaanan nga agserbi. Diyak tubulos nga agkanar taipa ay konto ti umili. Nuwag kagawadat itiili. No mayor ti pagpanagak no kaparamor agiwarasak. Yakam den ti pirpirak tati kayat kumakapagserbiak. Dagitian adik ekti uping lakay ket mapagkak. No mayor tot pagpanagak. No gobernador akton amin adalan ket masiminton. Amin tuwa pagpasaan pati kolegyo libreng to tuition. Libreng to ti ospital no di magasan pati paitabon. No gobernador akton. No isa akton a presidente amin apanagton kit libre. Patin to eroplano pati pay barko awan ti flete. Libreng ton tiyak balay pati danom pati kuryente. No may sa akton na presidente. Napnuan pagkaak dito yung istasyon ako. Ay nangim tasanggasat awan diplomat awan nagadalag awan ti maikarib amin abanag ket arapaa umnon amag magnaag agronronda tiyak patpatnag barangay tanod nagdasalag barangay tanod nagdasalag. Favorite na tayo dyan eh. Favorite ni Ambo. Ayan. Kape ko ba? Kat, naimbangal daw tayo amin karo ba? Tagiti taga Villa Carmen. Kape ko ba? Napanag, nagpasyar ijay downtown. At nasabat ko balasang. Sigurado ka? Init dayak itikan nigi imisem nakasamsampi Victoria tinagan ko kinunana inaren ko ni Victoria itinabayag nupay kasta tibanag na inanusak Tinteng ti aldaw napalaus iti ragsak ko ni Victoria inaklonan to'y ayat ko when naganas tunggal aldaw nga aglabas tunggal ada ni Victoria iti dinna Ngemalas ti amin amalas Inangaunak nigasan Ididimteng ti maysa pasama Idi napanag Nagpasyar ijay balayda Nitatang na Ti inak nakasarita Barok pasensyakan dawanin ni Victoria intaray daytay abit akaroba Tinakempo, itinapasama
panak naginom iti arak. Tigasat ko sinagsangitak daawanen tiliw-liwat ni Victoria ket awanen iti denna. Naglabas ti aldaw bulan kentawen Pwede nakarelax ka mo. nadamag ko ani Victoria simbang pete. Itatagal mo to boses mo. Dagus ko sinarungkaran mailiwag unay ketwanan. Patasungon mo titimbag ka. Gamit ti ubing akaduanan. Ket di tati nagpatenggaan daytoy kantak. Oy. Na istorya may panggip ken ayat ta nagsublin tiliw-liwat ni Victoria sinoblianak lubidin ka dobleo madenggen daytoy kanta. Lubidin ka dobleo madenggen daytoy kanta. Datang roti Sonsonata iti biyag kanayat. Ito lang nga po 97.7 Sweet Radio Santiago City. Babaan katigiti pagayamyo Manong June Seriales kan John Mark Pastor. nga kung kuna agis isuka tapno pumudaw ka nga rod ag subli 44 dekedo kalpasan di subag mamanu kanito.